Ia nei la tai ao le asu e mai lau tusi I le lua Peteru lon mata upu e tolu. Lua Peteru lon mata upu e tolu. Lua Peteru lon mata upu e tolu te fia whaitauina ia le whai upu mua mua e o le wha ia si le whaitau valu I le sefulu. Te mana o le chapter atoa ia e mo le tātou taimi o talanoa ai ia whaitau le leo ai ia oe tasi le wha valu sefulu o a fionga o le tātou o lii. Le au pe le o te tusi atu ia te o tou le nei tusi e lua o ia tusi o te wha maa whanawhana atu ai o tou loto wha maa oni I loo wha manatu atu. E na ia o tou manatu ai I valo anga na whai mai e le au profeta pa ia ma le poloa inga lea li I wha aola lea. Ua ala mai ia o tou apostolo. Ua mua ona I loa o le nei mea e o mai ona aso e ngata ai o e ta wemu la tau te sava vali e tusa ma o la tau lavatu ina nau. E whapea mai, o whea nei le folofolanga o lona Afio mai. A wā talu ona momoe o le au ngata mā, o tutumu mea, pea o mea uma, pei ona whātoa whaia. Pei upe valu, ai awane I lilo ia te o tou, le au pe le nei mea tasi. E tusa I luma o le ali I le aso e tasi, ma tausanga e afe. O le afe fo I o tausanga e tusa ma le aso e tasi. E le whaatuai mai le alii I le mea na folofolaina mai. Whaapei o le manatu o isi. A isi tangata I le whaatuai. E pei tai ua ono sai mai lava o ia te o tou. O na ua le fina ngalo ia e whano se tasi. A ia o umalava I le salamo. A sau le aso le alii pei o le ngaoi. E mawai ese ina ai le langi. Ma le ngongolo tele. E tea ese ai fo I o mea na whai. Hai ina ua mu. O le lalolangi foi mga luenga o iai e susunu ina lava. Iovalo mātua tua sanga whamanu ina ma whawhitai alo alofa ma lo le lei. O mea alofa ano I mo I mātou a sili lava iau a fionga le tua. Mātou te ilo ai lo fina ngalo. Mātou te ilo ai le ala e aono mātou sava vali ai. Le ali ilo mātou tua o mātou sauni e whaalongo iau a fionga. Tu mau mai lo alofa lo le lei. Le whaamana, le whaamawhai, le whaapoto, le whaangangana, le whaailoa. Ia I mātou uma, ina ia o mātou langona lo whetalai mai. Mātou talo sanga fo I le atua I le mana. Mātou te mawhai ai o na ola ina mausita ia. Aua fionga e tusa o lo whaasino mai. Vi ia oe le atua, ona o laua fionga pa ia e lo suafa Iesu. Amene. Amene. Mana ele nei tae au... Pise meo ke look forward a pau saua le eise au whenga ngui tātou mawhtanga. Ia, ole, tala noa ia te oe, ise mta upu e whaingoa ina whapea, e Afio mai Iesu. Tele ni mea, e tutupulo tātou wola. A tātou ola nei o langa, ola I le mauti noa, ola I le malama, ola I le tau mate, ola I le masalo, le ei ma se me mauti noa. Tele a tātou fufuanga sa whai le ngā tau sanga o tuana I atu, le ei ma se mena whātau nuina, le ei ma se sin kalangoa o le a Iesu COVID-19. Le ei ma se sin na iloa o le a iaingi lockdown. Mana tunatu nisi o tātou a inga o whailangi le fōlaunga, tele tātou por kalame sa whai malatou. Le ei ma se tātou iloa le teimi leo le avala awai le atua, ilo latou soifua. Tele ni mea e manatu e whaatau, e ike me whape ngā o ngā fia whaile mea, fia whaatau le whale, fia whaatau le tā vale, a iei teimi o le o ngā tusa ai malau tupe maua. E tele I fuafuaina, e tele I mā whauwhauina. Teimi nei o loa iai pe lava le māsalo inga ma le mauti noa, lo tātou mā lo o Samoa, e le I loa lava po ai o le a whai, le whai ngā mā lo. E o mai lava le temine, e fsir mai ki au, I loa kama I loa, o ke le I loa. We still don't know. E o mai lava le temine, alea, o lo tātou le mauti noa. What that tells us, we are vulnerable of changes.
E le mawhai tātou ona control, e le mawhai tātou ona fua, ma pule I fesuia inga, e fesuisui I mai le nātura o mea, I lo tātou o langa. Whai fo ia tātou whanau, a o la iki, e ese lava mea sa tātou mana na oai, a matutua ai, whape I, a matua ai, whaile mea lea, a matua ai, ke mga ia oe whapea, a makua ai, ko kiki lava mea uman tātou mana o na oai, e le tutupu mai a tātou whanau. Lalo ngā ngakala, e le mawhai ona alo fia tātou swinga. E ola pia lava tātou le mauti noa. E ui lava lo whātono ina tātou, I o tātou whātua tua matali tonu lo soi fua I ova. A te iloa ai whamaoni o langona. E le mawhai ngā mea uma ona tau fia. E ola lava oe le masarusalo, ola lava oe le mauti noa. E le so sain whapewa e le whātua tua. Aia, o le nātura lava le o langa o tātou ola. Nei la tai au te fia tau te oe se me tasi o me tele e le mawhai e oe na masarusalo ai, e le mawhai e oe na ola le mauti noa ai, o le ulukala foi lor kako la aunga ngei kai au, o le tala tuspa ia whai mai, e toi a fio mai Iesu. You may miss other things, but this one thing that will never miss. E ongo kolo pongi si mea, e ono le e oni si mea, au le mea moni le a toi fio mai Iesu, e tupu lava, peke manga oai, peke le manga oai. Church, it will happen. Sooner or later, no one's going to delay, no one's going to cancel it, because this is the will of God. This is the program of God. This is the plan of our Lord God Almighty. E a toia fio mai Iesu. Whai mai kala Iesu, ang whapele, eisa me ngofo eo kou ke alu koe sau. E le suia, e le kololoa e sesi, ele koloa se wha mai, ele koloa le pio pio tangata, ele toloa le maoni o le lotu, ele toloa, ele ola ato o tō tātou le olanga whina ngalo, ele atua, ele sui aia, e a fio mai lava Iesu. Oe nale ami o leanga pea, ele sui e a fio mai Iesu. Le nga oi, le muli lua, le whaika aranga, le wha maongi, le loko leanga, le makapea pea, e a fio mai Iesu. Oe ngale kahaka o la paia, o la matau I le atua, whai pea lau paia ma lau matau I le atua, aisea, le ngole mea moni e a fio mai Iesu. We're doing churches, we live this life, we don't know how long we're going to be on this earth, but the truth is, e toi a fio mai Iesu. Ai le oki kai au, e le sui ai lava, peke ola foi lava tai au, ma koe fias furkausanga koe lo soifua, o le mea moni whanau o le atua, e toi a fio mai Iesu. Whai mai kala tuspa ia, e toi a fio mai Iesu. Pete mana tunatu ai, pete whaangalunga loa, pete mawhau ai, pe whao sofia e lo popole, pe a whao sofia e lo fia, e toi a fio mai Iesu. And what a knowledge, what a truth to possess. What an encouraging, comforting truth. O lea, I le whanau o le tua, e toi a fio mai Iesu. O le oi le ngai ke oi ai, o le fefe ngai ke fefe ai, o le matau ngai ke makau ai, o le popole le masoro salo, le mauti noa, ngai ke ola ma oe, e sau taimi, e le ko iai, pe a fio mai Iesu. O se aso e mana tunatu e mawhau, e look forward an keu siano, e uma e lava ti ngā nei tātou ti ngai. Ke le ko popole po ai whainkale ke oe o le ale leitanga ta uma ko ke mafuka, o ngā worshipers o le tua, pe a o maile na aso. O le aso fia le whanau o le atua, o le aso pikosili, e le mawhau wina le tangata. We cannot imagine how terrible this day is to those who are without Christ. Mea whako, o ngā pele o ngā, whaikaanga pea o le whaikaanga, but one day this Christ, this Lord, this King will be coming. What would you say? Lea lau kalai whai pe atau nuu le aso. Lea lau tala whai pe a fio mai Iesu, ko anga pea oe ke o isiano le lotu. I say, because one day your Lord will be coming. Ale mea maa liela, no one know when he's coming. Leise sina te iloa, o le ata, o le mea moni, o le manatu e tū le ia I tātou, e wha au waulo tātou o langa fia I le tua. No one is a perfect Christian. No church is a perfect church. But this is the calling of the church. This is the truth about us, for us. O le a, ia e iloa, e iei le teimi a fio ma iei le ao o le kalesia. Ai a saula le ao le kalesia, e le sau mo le lalo langi uma, e saunga o langa e kalesia. Menga pikusilinga maa losi, e whalongu pe maa kenga o talangona, pe o whalongo kangaka whai mai, rest in peace, kako whai loa i le langi me le ola whavau. No one qualified to say that outside Christ.
Only the church. When Christ comes, He's coming for His church and the judgment of the world. Asau Iesu, esau e vatu lana mana mea le kalesia. Mawhaasala le lalolangi. Whenga ke iai le tai aole nei whanau le tua. Whenga ke iai oe ngā te wha longo mai le nei tū la. Ngā whea le tū o le sātauro ngai ke iai. O e iai le whaolotanga me le whinangalo le atua. Por ngā lawa ke ola whanga. Ma meka kuspa ia. E o mai aso e o mai e lau le ia. E amusia. Ma vaai mau lalo. E whai upu le fionga pa ia a le atua. I mean, the last days, we are in the last days. And we're looking around. Think of those people. They even swear about the word of God. Even the precious name of our Savior. They use it as a swear word. O meu kupu, a le palau vale whao ngale suafolo tato ali. How dare, how damnful is that? Lo tato o langa I le tua. E o mai aso, e le toi manatu, e tato I manatu pe ona iai, I le lalo langi nei. I sea, le angole mea moni lea, ole a, e toi a fio mai lo tato ali. A folofola e le tua se mea le peo tato folofolanga. E iai kemi, o laua iai le manao, a le mawhai e le maalosi. Au whakanga ia oe, okay, see you in church next week. A ke o las kofi o la vea, o mai le mwhainga o sau, a la iai lo manao. O le tua la le whapenga, a iai le whina ngalo o le tua e mawhai a mea uma, e whataunu uina na polkalame. A le polkalame le tua, e toia fio mai Iesu. E toia fio mai Iesu, le whanau le tua, e toia fio mai Iesu. E le fuai so manatu. E le fuai so manatu le lalolangi. E fuai pol kalame a le tua. Pe e te lotu aso mua le vai aso, pe ke loku aso muli le vai aso, e toia fio mai Iesu. Pe ke paia, pe ke le paia, e toia fio mai Iesu. Po e iai kong le lotu le tua pele ai, church, Jesus is coming. Ai loa le ke usiano le mea lea, o se langona wha tupu maa losi, o se langona wha oso fianga lue, o se langona wha tu le ia tātou te ola matatau, ava mi ngā osi tai, ile fina ngalo le tu, aisea, le ngā iai le aso, e sau ai, lo tātou ali. Kolu lava mea te whima nao ea mai lo fina ngalo le nei tai au, mea mua, le nei vai tau le whanau le tua, ua manao mia le whafangu o le lotu. The church needs to be awakened. O manao mia le whafangu o le kalesia. La ngai ei le vahengo le kalesia. La lava mo moe lava. O upunga kuspaia le whai mai. Dear friends, this is now my second letter to you. He says, I have written both of them as reminders to stimulate you to wholesome thinking. O le upunga e whasa mo whai mai, o tusi atu na ia, ina ia wha mawhana ia te auto, but it doesn't really close to the original language. O le original language, the word is stimulate. The word is to wake fully. The word is to stir up. O inga, o tusi aku ngai mea, e sa veo ai auto, e whawhangu ai auto. Ana mā ngai ala le upunga I ngā whai mai, e whawhangu ai auto mai, to wake fully, because the Greek word means to wake fully. O le ala kala mea, ia whawhangu I ala, ia mau ki ngoe ala moi, au le whakanga ala. Au le whawhangu matu ai. Angere kai au, o whia kuma e lunga, whao mai, toa ngofa lunga. O ke sa aungi lo ke sa e whawhangu toa, le whawhangu le vai mai pekelu, e whawhangu leo ke siano, a vai mai lo ala lo lunga. O lea, fully wake fully. Aso la whalau la pia makongu, o iso ka koftau iso o so leo, o niu mauola. O whawhangu la pia, ka lo lima, whiala lo whekole inga. O whangu la mauola, e le vala au ki a oi. Ka lo le lima ngat ka okoa, he will just come, so lua lima mauola I la lo au, si I mau lunga. Soli, o ka ke me kole inga. Make you stand while you're still sleeping. That's the kind of awaken that the church need now. Mga umia le whakukua ka ko lunga, no more half asleep. O mga umia le pupulo tato mata isa, le anga toia fio mai Iesu afia. No one knows it could be tonight, could be tomorrow. E fio mai ele li, wa lava nga moe. Lava nga ka fao, wa ma umia le whafango tato, lua kusingkuse pekelu.
Kusi mua mal kusi longa lua. Kusi le, he stressed on the false teachings. Lo fia le kalesia le tua, ia o onga se. So sasi la vala au, ile mea le ia uma fai kemingi. O lona vala wina o le leo, pui, mafua, ile mana mea a Iesu o le kalesia. We need to be awakened. We need to open our eyes widely and know that God loves His church. The church has been plagued with false teachings. Wa leia le lotu ia o onga se, a oile mo moe la fai la unga, mo moe la fai loku. O ko kiki la vale se sengo le lotu ma le lolangi, ma fo mai fea, la ve mo moe, a fea la foi, ele o maku a fea la, le lava le fafangu. It's not a fangu nga fangu, mo fo lunga, o fafangu le, sole, mo fo lunga, e a fea mai Iesu. That's the awakening that we need. Mo mea le feala o le kalesia. A maka mai fea, a maka mai lato, o lo lato vala wina lea o lea, o tonu o lea fionga pa ia a lea tua. And that's what Peter did. E le ngal pau ia o mea nga whaia pe kelu o sea, o le mana onga lava lea, ia sau whangama le e kalesia a lea tua. Mo mea tatou le feala, i aso nei le whanau lea tua. Ai a whaila whangu lea. Ele fa ngua se amo ku ava puse amo fisi. E fa fangu ile alofa. You wake the church. You wake people up with love. Notice these words. Fa linga fa pe ke lula translate on tangata fa mai. Dear friends. The word in Greek is agapatos, means the beloved. Oewa lofaina. La me kamanga. Pekelu, he gave his heart, so that people will drawn their hearts with his heart. Avak olo loto lea, olo mana olea, ole mea moni le whakau kia wea, o te alofa ia te autou. No one, this is saying that people don't care how much you know until they know how much you care. And that's the heart of a shepherd. That's the heart of this apostle. He loved these people. You cannot minister to people that you don't love. Ele me whainga e shepherdinga, ele me whainga e whaiwheau, ele me whainga e launga, ele me whainga e kaule mea sao, ele me whainga e study honestly, faithfully the word of God and preach to those who you don't love. Ale mea ngā le kupu ia pekelu, ngā langa whainga e mea, whai mai ile alofa. Dear friends, beloved, to those whom I love. That's what drives people to wake the church. That's what drives shepherds, pastors, leaders, elders in the church to wake up the church. O lea alofa. Love. Lea alofa o lea tua. Whakae kau karasa o lawa isesi inga ue alofa. Doesn't matter, pe ki ngā pe makui, pe aliale lo valea, pe aliale le leanga o karango ai, e le sui o lea. That love is so overwhelming to withhold the truth. O lea, tell the truth. You love them too much that you have to tell them the truth. Whawhangula, o whawhangula, e whawhangu I le alofa. Ia I loa I kāka, whakae la ngonga lawa se kalak whaiaka pe, ai lo te alofa ke oe, ai lo ke le ke oe, e lako ama, se solo o kalinga malo muaulu, ia upu tala noa tu e sea, because you know I don't care. Why should you care if I do not care? But Peter says, dear friends, beloveds, le au pe le, I le whasa moa. Ia mauti noa, ua whiala. A whawhangu, a ua whakanga whawhangu ma le mauti noa I ala. Whangu le kala peke mai, I want you to recall the words. No, this is what the world is attacking us with now. They try to take away our attention from the Word of God. All we need to do, God's church, is His Word. When this desire, when this inclination, when this love for God's Word is being taken away, we cannot do God's church. But church, this is how the world, this is how the devil works his way into the church. Olea, ave esero tatou alofa, ave esero tatou nau male manao, ia fionga pa ia ale tua. What this pastor was. Mai kala pekelu mata upu I fai upu lua. I want you to recall the words spoken in the past by the holy prophets and the command given by our Lord and Savior through your apostles.
I told you, according to Paul to Ephesians, this is the foundation of the church. Doctrinally, the prophets and the apostles, which is Jesus Christ, is the cornerstone. O le whaavai leo le ekalesia na o onga wa, o tustu singa profeta ma apostolo, a le matuli manu o Keriso, o i e whau, mai vema kala Paulu, a fia whaula sisi, whau e lungo i. Whaulunga o onga perfeka ia, whaulunga o onga apostolo ia, mai Iesu Keriso. Whau e ngale kalesia, awar sa oe malau plan, awar sa oe malau oe fika, e whau e le rotu, e whaulunga o mea ia. Elengi apostolo mea uli le ka ua i. Elengi perfeka mea uli, elengi perfeka Samoa. Elengi apostolo, elengi perfeka mea uli, pongi apostolo mea uli, o perfeka ma apostolo, ale whenga inga tuaima, le whenga inga fau. Talking about the ransom, Peter, I want you to recall. Ke mangaoi ia tō manatu, koe whafoi koro mawhawhau, ia e mana tua mea ia. How can I say to someone to recall the prophets and apostles when you don't have knowledge of it? For ka tupule recall, for ka tupule whamanatu ma le whangu lea, pe a whapea ua umaona e loa, e mo mi ai lea o ino e tātou ia whionga pa ia a lea tua. Mai kara Peter, I want you to recall. He didn't say, I want you to be healthy. I want you to be rich. I want you to be famous. I want you to be intelligent. Those things are not bad in themselves. But that's not the priority of this man. He says, I want you to recall. I want you to remember the teachings of the prophets and the apostles and Jesus Christ. He didn't say, I want you to build a church. I want you to have this much money. Don't take me wrong. But this is what Peter says. But that's not what this guy prioritized. Just that's our prioritizing here. Because we can build churches and no people. We can have heaps of money and then we have nothing to do with it. No one is here. But if we build people, then we can build churches and make more money. That is not the priority here. We build people that will bring glory unto God. We build people that fear God. We build people that are willing to know the Word of God. We build people that will live holy and righteously. You ought to live holy and godly lives. How we ought to live our lives, live holy and live godly. I'm looking forward to Jesus coming back. That's a lie. Don't play that game. You're not doing His will. The command given by our Lord Jesus Christ through His apostles. A cooler context I can tell you, read your Bible. Fai taula kuspaia. Fa longo le o ina le fiong paia le tua. Prophets and apostles and Christ, the cornerstone, is the foundation of the church. O ie fa wai le kalesia. O le maka upule la unga tatoa o unga la ulia au apostolo, perfeta, ma Iesu Keriso. Lua le nei whanau le tua. Ua manao mia le lapatai. The church needs to be warned. Umangao mia le tau le mea moni I tangata. O le anga mea moni whai upe tolu. Maka kuspaia. Above all you must understand that in the last days scoffers will come. In the last days scoffers will come. Awe mai kala a Peter mai mua ona I lo le nei mea. This is what I want you to know. The first thing, this is your priority. This is what you should understand. Me le aonga I loa e o tau. Me mua la aonga o kou loa. E o mai le aso, e o mai a ie ta wemu. Honestly, I don't know how these guys came about with this translation. And they translate this word, scoffers and mockers. You know that word in Greek? False teachers. The word is false teachers.
comes a time that false teachers will make their way into the church silently, quietly. Ma le whamoe ina ia whaseseina le ekalesia. Mai la ia le kakuspa ia. Scoffing and following their own evil desires. This is the sign you will notice the false teachers. What? Follow their own desires. False teachers follow the word of God. False teachers, they do everything, manipulate everyone to conform to this way that they want to. It's not about yourself. It's not about me. It's not about my family or my wife or my ambition or my dreams. It's about the word of God to be obeyed. That's the formula. I'm not interested in how to do this, how to do that. I'm only interested in how should we know the Word of God and do the Word of God. That's church. O fōringa mai, ele loku ongi kalapu ati nai. O le lotu, e o mai na ia I loa le upo le tua, mausita ia le fionga pa ia a le tua. And that's my desire, that's my prayer for our church. Whanau le tua. Ia whai tātou tangata e alo lofa I le tua, e ala I le fia I loa atilo ana fionga, ma whaia lona fina ngalo. Whanau le kalmai, above all, you must understand. You got to have that knowledge. The word is to means a learned and taught knowledge. Ele opong I sa tātou. Ele fai mo I ngiar ka koloku. Ele kai kaian ka waso ka. We need to understand. We need to be taught the word of God. So when we do things in the church, we do with the knowledge and awareness and agreement that this is the word of God we're doing. Ele pule a tātou le whaingol tātou lotu. E pule mai le atua o le anga le lotu. Mai scoffing and following their own evil desires. They will say, where is this coming, he promised. See, they question the word of God and his promises. Sounds like someone. Did God really say that? And this guy says, that's what the world is saying now. Church, when someone questions the authenticity, the authority, the inerrancy, the authority of the Word of God, he questioned everything about us. Ale aila fiong pa ia le tua wala se loku. Mea ngai ngā lua merke Apollo. E osu fa ia le fa maoni ma le moni ma le mana o fionga pa ia ale tua. E ke le karkongo le moni ale tua. E karkongo isi pepelo uma. If you do not believe the truthfulness of the Word of God, you'll be fooled. You'll be believing all other lies that comes around your ears. Mea ngai osu whae le lola, e lesi si mea osu whae le lola, ia so ngai o le moni o fionga pa ia le tua, whanau le tua pengo whako, pe kali kongu le lola pe le ai, o the whole world doesn't believe, including the church, that Jesus is coming back. It doesn't change the truth that Jesus is coming. Kosa pe kau kele kat kongu. Al mea ngai lo kupu, whai mai foi sau, whai mai foi e vave mai lang sau, leo whiokia kua kako maa kua ele sau asesi. Tele folfolanga le tua, ilanga kuspa ia, e fōlinga mai whaavalivalea o tātou manatu. Fōlinga mai impossible ngā tupu o tātou manatu. But you know what? God is God. Whai mai kala kuspa ia mai, e le whaatuai mai whaapei o le manatu o nisi. But he comes. E le whaapea kuainga le sau, e la ia le, e sau. Ale mea piku sili langa maa li e sau. Whai mai, he comes, e le sau whaaliali. It's not going to call us that he will come. It's not going to give us a sign that he will come. It's not going to let you know through a dream that he will come. Let's see if I longa le loa mo loku pepelo. Pe kau ngofo ka maanga o fa kuleka. Let's see if I longa loa mo loku pepelo ruled by perfect pepelo. Pe fa any church fa vai mais is a vision mas perfecanga as kangaka e esse mana fionga pe ia le tua. It's not God's church. It's not God's church. This is the foundation of God's church. Le upu ale tua.
You don't need my vision. You don't need my revelation. This is my vision and this is my revelation. The Word of God. Whaafianga walo ia ise kale sia le afio mai o Iesu. Whaafianga whai mai e saula sufa o topa this and that. O akulasonga ko sui foi o se sera fai kau ko feres calculation. E saula kau songa ko foi ele aia. That's the sign. Alang whai mea ngā, whai ungan whai pulong kolu, whai mai kala kuspa ia, whai pulonga tolu. Ia whai mai, scoffing and following their own evil desires. False teachers will scoffing and mock the truth of the Word of God and follow their own desires. Kelo perfekanga le whengi, pakeka. Kelo perfekanga whengi, ping pakeka. Kelo perfekanga whengi, whai fua. E whai mani wha moe moe ia I kere a kupe. Lei mas perfeka makivo ia ia songi. Tell you the truth. If you want to know the truth, prophets, go and read your Bible. Find out where those prophets live. What did they eat? What did they have? Koi ki ale se whaiwhe au ia kungulai o ele miliongia. I say, this is the sign. They scoff, they mock the Word of God, and they follow not the Word of God, but their own lust, their own desires. Believe it or not, they mock the Word of God. We hold the Word of God highly in the Church of God. Listen to these guys' words. I want you to recall the word of the prophets and the apostles. I will tell you this. I want you to know. I want you to remember. I want you to keep it in your heart. The word of God, the Bible. That's all I want from you. I don't have to tell you to do this, to do that. Why? Because you have the fear of God in you. Why? Because you know the word of God. Christ is coming. Afio mai Iesu. Those false teachers, those false prophets, they don't care about you. Let me tell you, they don't care about you. They only care about themselves. I only care about me and my name and my family, to have a good car, to have a good family, to have a secure finance. That's all I care about if I'm a false teacher. Those things you don't find in my list. Why? Because I'm scared to be a false teacher. False teachers follow the lust of his heart. They willfully ignore the truth so that they can continue to live in sin. These guys choose their own eschatology to dodge their immorality. They don't want the consequence of their sins. But the sad news is they live in ignorance of the coming of Christ, but they cannot deny the truth. Ele fape e ke ola whaangalo e toe fio mai Iesu, nga e ola ala ia lea pule o whaingalo o langa, a ngai whaiaku la walo conscious, whaiaku le upo lea tua, ma lea nganga lea tua, uso e toe a fio mai Iesu. E sau Iesu. Pero whaka, ai a sau la Iesu ele ka ua mai. A meka kuspa ia, he comes like not like a friend. He comes like a thief. Ele o aliali kuspa ia parang ila na via aliali kuspa ia Samoa, mali quick for me. He comes like a thief in the night. E ke ia la ke o ngā a sau Iesu. E ke ia la ko pero nguku ilo mui mui a tu mai Iesu. And what a shame. Eu penso assim, ia atali lava ngā mui mui a sau lo. No inga ole mana Iesu la ke ai lo o ngā ave. Third and the last is this. When mana o mia le wha manatu pea ma wha manatu pea, that church needs to be reminded of the day of God. Ia awane tātou whātala le, awale manatu mā. A meka kuspa ia, with the Lord, one day equal 1,000 years. 1,000 years is like one day to him. So in other words, the world is only 6 days old according to that formula.
Lele wingo kala, le kam fire Petro faliali. God can come anytime. Christ can come anytime. It could be now, it could be tonight, or it could be next 50 or 100 years, but He will come. Lele o ngā ole plana le atua mo tātou te ola maanga whangawhai, ola ata mamai ai, ola ana ai. It could be any time. Verse 10, for mai, a saule aso le li I pesenga oi I le po. Verse 11, for mai, so we ought to live holy and godly. I say, wa toi Afio mai Iesu. O mana o mia le matua whawhango le ekalesia le tua. Mana o mia le matua la patai o le ekalesia le tua. Mana o mia le utu wā o na whaamanatu pēa, ma whaamanatu pēa I le ekalesia le tua. Ea, e toi Afio mai Iesu. Whanau le tua, you go about your business, working, ngā luenga ngā kwhainga luenga ai, le a unga ngā kia unga ai, le a inga ngai ke ngofo ai, ma ia e ola ma le mauti noa, le mea le nei ea, e toi Afio mai Iesu. And what a day that day will be. O se aso tātou te vaavaia ngā iai. O se aso tātou te whananau na iai. O tātou le la vavanga sala. Tātou le la vava struggle with sin. You know, only God's church struggle with sin. The world they can't struggle with sin. Why? Because they live in sin. We struggle with sin day in, day out. But we are tired of that struggle. We want to rest. But guess what? When that day comes, we will see our Lord face to face. Matato paki whaatasimaia. Pati alo na alofa, malona lele. Ele to ese ti ngā, le to ese tangi, le to ese mā, se popole, se fefes, whanua noa. Ese a ua saule au o le kalesia. E a vatu lana mana mea, which is us. That's why, our God is jealous. He's jealous of His bride. And that's you and I. Know that privilege. So live with assurance. Ola malo mauti noa, ola malo mawhanawhana, au auna I lea tua male oli male fia, a le vala au lea tua lo o langa, e a fio mai lea tua, ia Iesu. There's only two things. Some of us, we're not going to be here in the next 70, 60 years. It's either you go or He come. But we will see Him. The day of the Lord is coming. Whanau lea tua, e moni lava, e toi Afio mai Iesu. Whamanuia lea tua e lo loto e tusa mana fionga. Ia valo mātua li I mātua vi ia ma whamanuina lo suafa. Kaftai lo whamaoni te whamanatu te lepatai. Te whangu mai I mātou. E tusa ma leo langa o mātou o ola I lea tua. Leli ia o mātou whaafitai, I lo whamaoni, I lo lelei, e te le tu lafo ina ai I mātou. E te au mai I mātou. La mātou mea ai e te tau ma le aso lea li ie. Le tua o ani o mātou wha le tonu. Wa le tusa ma lo fina ngalo mai wha mole mole, wha ma ngalo mai I mātou lo mātou li. O ani mawhau whaunga o mātou su ona mawhau whauina. O ani upu o mātou su o ngā tautalangia. O ani tūmanianga o mātou su ona whaia. E le atangi a aile a lofa, le lei, le ami o tonu ma le pa ia o Iesu. Ta mā wha mole mole wha ma ngalo mai I mātou le tua. O le nei lo mātou nau ta inga o lo mātou manao, mātou tutu inatio luma I mātou uma, lau e kalesia, au maia se loto fou, au mai se manao fou, se nau ta inga, fou ia I mātou te fia I loa atili au a fionga, ma mana tunatu I au a fionga, a ai au a fionga, mai loa au a fionga ta mā, ine mwhaino mātou tali atu le tau whaasese, tau whaaleanga, ma le mata ita mai o le ali o le nei lalolangi lo mātou o tua. Vi ia oe lau e kalesia I so o se mea ua o mātou whai. Whamanuia oe lau e kalesia tusai o au a fionga. Whamanuia oe I so o stasi na mawhai pe o le a mawhai o na mai moa ina le nei au nanga. A sile le vi inga oe lo mātou o tua. I lou lava suafa Iesu o mātou wole ma wala au atua nei. Amen. Amen.